rabbiin yoo jecha kijibaan dhiisin yoo ragaa cubbuu hin dhiisin yoo dalagaa wallaalaan dalaguu hin dhiisin rabbiin haajaa takkallee irraa hin qabu nyaataa dhugaatii dhiisuu keeysatti amma gartee kun قال ابن بطال ليس معنى هذا الحديث معنى الحديث خنا انسان يؤمر بيدا صائما صياما صوم الحديث يجون كنو حديث نكون انما معناه التعذير كقوله جل وعلا اعملوا ما شئتم وان فيتن دلغاي وان فيتن دلغاي آية القرآن خنجو وكقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستطع فاصنع ما شئت يا ربي في المنام كان فتي وما فيتن دلغا جيتيتو لولا اكجول ليلا يغون مني واجول لي وابليس اتريس بيلدا يغوتا تيانيا تو تريس جول لي وابليس يجر تبيشام بومبا بنتي غني اكبيته بوت هيا غود اوف خجاني لولا دانغا دبريدي سنيخون نمني كجيبن ليف نمارم سون ليف nama wali diruunif nama hamachuunif rabbiin qonqotee sanirraa haajaan qabu lola daangaa dabree jaaniin kun usmaan akkana jeeji arree fiifuu namaa namadhee jire jiichi deemi ruuze nyaadhu anin jedhe reefuun dubbadhe parsantii meeqaan isiniin jedhe wanni nama fursiisu lama jeetiin namni soomana keessa kijibe ragaa cubbuu bee harkaan nama dhee nama arrabsu soomanni isaa parsantii dhibbarraa sagaltamii shamballeeyse shambichaan siyaf hin godhiniidha sooman akkas akka guutuu sii taa'u godhe jechi kun akkana jechuudha je hadiisa koo da'iifaallee itti fidatee man ba'a alkhamra falyushaqqis alkhanaaziir namni farshoon gurgura jiru riwaa tirmiizii hadiinillee laafaa ta'u kanaa wal cinaa qabuuf ni fidaa je namni farshoo gurgure فرا خركرو ها قلتي نياتو اكا كسيتي ديزني نمني فرشو دوغي فرشو دونا خركرو قلتي ولينا نياتو اكما لين سوخن نسي تو لي جودا فرشو ابيخ اخر الزمان من نجيا يسمونا بغير اسمياج مقا فرشو راجي جيرني غاما فرشو دوغن تو كو فوتاج زمن اما خن قال ما جولين قدمت ادري ريته من دكان كيس تاني دغني يوغو قدم رختك يوغو ولدم مولچاد اينو مولس اسي مولس خا ني مولت سغرانه مولت خان سنف سوداته في ايلاند بي اكتيفيتي دفه منسا كيس تاي فينك اچيبورو دتاي اچيبو كيستاي علمتي جفتي بيرا خوتي بيرا يارتي ركه يتولالته قام گوجو ادا godhatanii di gojoo addaa keessatti akkasii jira hadiisni kun akka akkasii eeggadha soomana jabaan soomana irraa bakka jabdu jechuun kijiba dhiisu gurraawwan namtuu caqasuu dhiisu har ijatee qaqqabatu aboodha laa ziyaaruu dhiisu nama narrabsin laafaadha nyaataa dhugaatii dhiisu eeysaru siyaami ترك الطعام والشراب كما قال أهل السلف أكون من سلفاجي صومنا الرأي الرقدين نياتا لغاتي دي سودا آجاد حديث بيرو خيست ليس الصيام من الطعام والشراب صومنا يجو نياتا لغاتي دي سو إنما الصيام من اللغو والرفث صومنا يجو بدير صومنا دمالي صومنا يجو يوم نياتا لغاتي دي سودا آجي وقال بعض السلف أول الصيام ترك الشراب والطعام يقول صومني بيس صومني قم بصدركا أفرق بجا صدركا نفرن تقو صومنا واللالا جانين تقو صومنا بيخا جانين تقو صومنا خواسي جانين تقو صومنا خواسي الخواسي جانين صومني صدركا أفرق تقو صومنا واللالا صومني واللالا هني قكم نياتا لغاتي ديسو تاك
lammeessaan soomana beeka ka nyaataa dhugaatii dhiisee soomana kana keessa waan amma jenne kijibaa fi ragaa cubbuu kana dhiise. Sadeessaan soomana hawaasii jechuun ka kanarra wati qofooyyaa. Ka kanarra wati qofooyyaa jechuun ka yogguu ramadaanni bees badii dhiisaa badiirra keessaas badiirra argama. Hawaasil hawaasiisan hawaasil hawaasii jechuun yoggumma kubbaa taphachiisan haramayaa fi awwadaa'ii walitti dhufe awwadaa'ii moo'ee jedhe. Kaaneeti ta'awwadaa'ii tana fuunee naannoo Harariitiin dorgoman tanaatiitu moo'ee jedhe. Tana fuudhanii guddina Harargee Bahaatiin dorgomsiisan. Ta guddina Harargee Bahaa tanumaan moo'immaat tuneessaa fi dhufte. Akka Itoophiyaatiin walitti dhufanii ala ergan. Soomanni keeysoo san soomana nama rabbii wal taha qabuuti. Kami yennaan nama yoggu takkallee soomana hin furree. Yoggu takkallee soomana hin furin kami yennaan nama ammaas zinaan dalee ajnabiyyiin ziyaan hamtuu afaaniin hin haasoo nama naman soomana boodaas ammaas ka gizee hunda badiin dalayne jechu. Keessa jechu ka warra rabbii yoggu takka alaaqaan isaanii waliidha. Ani waan soomanni qabuun haasa'uu jira malee boodeekuu soomanni bee fantashiruu filardi jechuudhaan. Saniis yoo rabbi nu jiraachise istiqaamaa waan jaamu yogguu soomanni bee daawaa irraa goona. Soomana booda maaltu namarraa eegama yogguu san irraa gartee haasa'u hinaa jedhe. Kanaaf inshaallah gorsa kiyya asumattiin wanni na dura jiru waan hedduudha. Ajandaa guutuun katabee fite kaaye guyyaanis jumma muwaadaraame akkana jechuun jabaadha armarraa hin bakkumaan amma itti dhaabe warri gartee jummaa ganaa kaniin dhufu jiraatu asumarraa hin itti qattala malee jalaatti deebi'uu hin deemu. Guyyaan dhufu hin beekun maasiisan akkuma Laylatul Qadriittiin deema isin maziida gizeedhaan dhufaatuma tattaa harma dhufe immoo anuma argate jechuudha. Guyyaan dhufu bakkaan amma irra dhaabe maal irrattiin isinii dhaabe amma? Soomana bakka afurii qoodeetiin gaafii irratti achi dhaabe. Fuula itti aanu raa'iin jummaa fuulduraa inshaallah ka fuulduraa kanaa nama hedduun eeggata jummaa tokko eegaluu deema. Taraawii jabaadhaa quraana qara'aa taraawii warri hanga sumuuna dhiyaatuu teeysanii ol kaatan eeggadhaa. Gizuma imaamni dura Allahu akbar je olka seestama namni isin itti baaftan hin jiru. Warri quraana soomana keessa qaraatan quraana addaa baasa fuula tokko tolchaa qaraa. Ani 31 buus 2 buus dantaa takka rabbi kanarraa hin qabu. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Warri quraana jarjarsitanii qaraatan balleessaa qaraatan hanga qaraatan san tolchaa qaraa. Rabbi nurraa haa qeebalu. Rabbi nurraa haa qeebalu. Anaa haasawe kana ka ikhlaasa rabbi na haa godhu. Isiniina caqase kanallee warra bu'aa irraa buufate rabbi isin haa godhu. Warra bu'aa irraa buufate rabbi haa godhu. Warra amata dabree jiru har'a addunyaa irraa galee jiru rabbi rahmataa haa godhu. Rabbi rahmataa haa godhu. Nullee yaaboo waan beeynu warra amata eegee amata hedduu jiraatee soomane rabbi nu haa taasisu. Akka soomanni kun nurraa barbaadu nama soomane rabbi nu haa taasisu. Akka soomanni kun barbaadamu warra soomane rabbi nu haa godhu. Akka ummanni salafaa soomanuu ture warra soomane rabbi nu haa godhu. Warra hirriibumaan salaata dabarsee soomana walitti lallaaga rabbi nun taasisin. Amina amiin. Amina amiin. Dilii teenya rabbi nu haa araara. Ibidda jalaa rabbi nu haa baasu. Jannata irraa firdoosi rabbi nu haa kadhu. Dilii teenya rabbi nu haa araara. Ummiilee teenya abbootii keenya dilii isaanii rabbi haa araaramu. Rabbi haa araaramu. Biyyallee rizqii rabbi itti haa kadhu. Kamana dhabee jiru yaaboo rabbi manatti haa jaabu. Aboo rizqii rabbi isinitti haa kadhu. Hawaasa keenya kamana dhabeetti mana rabbi haa jaabu. Warra walii rifatu rabbi nu haa godhu. Hawaan qabne warra walii waa kutee wal soomansiisu rabbi nu haa godhu. Yaaboo warra walii rahmata godhe rabbi nu haa godhu. Yaa rabbi mana dhabee jiru yaa rabbi manatti nuu jaa. Yaa rabbi rahmanni kan kee bal'aadha.
نميدو من دبيجرا يا ربي من التجار يا ربي من التجار يا ربي خدلقا دبيجرو اللي يا ربي دلقات نوغل يا ربي دلقا نوخنين يا ربي دلقا نوخنين خفيا دبيجرو خمنا حاكما جرو خارما جرو ربي نوافي ربي نوافي يا ربي نوافي يا ربي نوافي نو فياك بوخنا اللي فيا ربي نندوركين يا ربي فياتنا نور رام فداتين يا ربي فياتنا نور رام فداتين ننجلسين المان نتنجلسين باتين نتنجلسين آمين 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 وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته